Biyag ti tao. Manang Leslie, Oh, apay Jenny, ading ko. Ala, sobra ka man pay. agyaman manang. Nagapa kami manan iti asawak. Anya, kinabil na ka? Saan matkit di, nga magkakasakit manan asarita timbagbaga na kanya. Anya man tinagapaan yun, aya. Dumawdawat akiti may gatang iti bagas. Inungtan nakit din. Dayla ka nagdawdawat ti amok nga ramidan. Isungaga product man langan. Anya, Tulungan nak man na makabron manang. Si kalangan ti amok kapag patulungan. Tas ikati adda trabaho na. ngambabasit pa'y dagiti anak mo, Jenny. Sana balin basta kayat ko ti agabroad. Pag-abroadam ko ma. Oray ije Hong Kong. Disidido kan iti day tapang ngedeng mo. Uwan manang, iso tulungan na kuma. O sige, asikaswam nga rodan ti papeles mo nga agabroad, Jenny. Ay, jak lamasangot agaw Virgina eh. Adama niya balayan. Isun ati pangibatsyam kadagiti ubeng tadyak masangaw. Sige nga rod nanang. Adamo trabaho ka ngamin, Jenny. Diyak maasikaso dagiti anak ta. Sige. Ni nanang kulaangan ti pangibatsak kadagiti anak ta mani. Malalala. Naimbag ka ni nanang mo tanaanos nga agasikaso iti ubing. Wan. Jenny bakit? Pasensya ka na ti panagsasawak na maminsan, ha? Bunga na siguro ti pan nakabambanog ko day jay. Pakawanan nak bakit? Ala, lipatan mo day jay. Basta di mo liwayan asarungkaran dagiti anak ta Uwan! Inal daw to apasyarak ina. Ay, pasensya ka mo't kanyak, Jenny. Pangaasim Tano adaman di mo nagustuhan, anay pakpakitakan ka. Di mo kuman balunan ni Jabro. Awan kanyak tagi jay nanang. Kahit kaano nga ron ti flight mo nga ay. Into nagtapusan, nanang. Ala, da kamin kinimanang mo timang itulod kan kay J Airport. Agyaman nak, nanang. Ay, awan pa'y kooperasyon mo't dagita na ka ikamangam, Jenny. Uray mangitulod la kumaken ka ije airport, di da pa'y mo't maaramid. Ay, maulaw da ka nung amin agbiyahe. Ay na, saan apambar dayta? Talaga kit di nga awan patag mo kadakwada. Ultimo asawam, di na ka pa'y maitulod. Ala, bay antayaw. Di tayon ikaskaso ita. Apay, awan trabaho ita, nakaw. Naladaw ka mo ta nagreeng. Jack sumrek. Nasakit ti bagbagik. Kasapulak sa tina nanang. Ay, kauna. Di mo pilitan mo talaga, amaday. Tamang ano kumaro ti rekrek na agina ka pa yung around. Ay na, wala nang. Ang ginanang iti uray makadomingo. Adto yan dagiti uniforme iti trabaho. Linabaakan kinupin ko pa yan. Idulin nyo dagitan. Tadyak usara lang. Na, apay, saan kayon nga agunipormay? Saan ako na sumrek? Anya, nay, kunak man magbakasyon ka lang. Masaduta ko nanang. Agtagibalayak lang. Umayak man, ipag. Oh, bayaw man eh. Ay, sumra ka. Agyaman na ka. Ayan lang iti ubing, ipag. Adda ije silet. Mabiit laang tayabak ina, bayaw. Uwan man, tayawid ko idan, ipag. Ha? Awan trabaho kon. Isong agaw awirak langan. Awirak dagitan nak me. Ipamaysak ti mga sikaso kadagitan nak me itikabsat mo, ipag. Anya? Bagaam di asawa manay, adakan ka dagiti anak yaw. Iso asikalaang kuma, ti pangipawitan na iti sweldo na. Uwan, amo na day tananang. Saan na masapol nga ibaga? Ay kapalagi pamlaang Tamangan no kanayunan mo dagiti na kay kamagam tagdawat iti kwarta kung kuana. Ay, sana. Di da mabalin nga ramidan day ta.
Tadakdakkel ti karbangak, tasyak ti asawa na. Ken, ada iti pudir ko dagiti anak me. Iso asyak lang ti pangipawitan na iti sweldo na. Umayak man, abalayan. Ay, no kwarta ti kasapulan niya, awan, abalayan. Naibusan timpaw it ni Jenny, tinaigatang iti kasapulan dagiti ubeng. Ha? Ay ni, saan akwarta ti kasapulak, abalayan? Umay ko kumailiwan dagiti ubay. Ay, jakmut amot ay andan. Andadan sa ijay likod ti balay. Ay pakikita man laydan na balayan. Ha? Ay, sige nga raw, abalayan. Abalayan. Apay nga'y akas lamabaybayan mat dagiti apo ko ta. Nagdudungrid da. Kan nagkukutong damatan. Ay na, nakusim da ngamin, abalayan. Jakmut mapilit ida amangan tanatamnay siguro ti panagramanda. Awan vitamins da aya abalayan. Ay ada, kumplito da iti vitamina. Apay nga raw nagkukutong da. Nakusim da nga raw. Ayan ti amada nga'y. Kunak man no iso ti mangbambantay kadagiti ubeng. Ay na, makalawas na sana nagawawi na pala yan. Jak amo, tinapnapanan na. Sana matatao dito'y balay, manipod nagikat iti trabaho na. Anya, ikuyog ko pa ilang arod dagiti apo ko kay balay, abalayan. Tada kami pa ila ti mga sikaso kadakwada. Ay, mga rod abalayan tanay, makumi-kumak. Kanawan matlat manumnumarak iti sweldo ni Jane Eja Brown. Tadya anak ko ti pangipaw-pawitan na. Iso ayawid mo nga rodan nagiti apo ko ta. Hello, Jenny. Inalan ni nanang dagiti anak mo ijay balay da katugangam. Tamabaybay ang damot ijay. Kanayon nga awan ni bayaw ijay balayo. Ken nagkutong dagiti ubing. Madlaw asa anda amatartari pato anaimbag. Anya? Sige manang. Pakianos nyo lang arudan nga si kasuan dagiti anak ko. Wan ading ko. Bastagan anad ka dita, ha? Inakman pa'y gumatang iti gatas dagiti apo kaw. Iti... Di ka pa agahin, please. Talaga mo ta saan? Aguray ka. Ni ni amanugang ko day tsaya. Kat adda ka kibkibin na a babae. Kas tagayam tararamidan ta asawak dita Awagam to jay asawam takasaritam anak kaw. Ibagam nga isardeng nanti kasjay nga aramidan na. Saan na nanang? Ah, saanan tay? Jak kaya takasaritan day jataw. Awan lang arud trabaho nan, agbabae pa'y laeng. Awan kit dit babay na. Ngam, no kabailan nang aramidan, kabailakmat. Ha? Anyat kayat mo asawaan anak kaw. Ay kwa. Awan nanang. O sige, baliwan tayo tuntag sarita. Bye. Imawag ka din ni Jenny, Leslie. Saan pa'y nga rod, nanang? Na, apay nga ay. Saan pa yun ang nagpawpaw iti kwarta? Manipod na amuan na ti kaadat babae ti asawa na. Saan batan ngay mawawag? Uwan nga rod, nanang. Diyak ngamin makontak ti cellphone na. Ngampadasag manan akontakan, nanang. Hello, manang? Agyaman akta na kontak kamit laangan, Jenny. Kumusta kan? Apay adi kamit agpariknan. Kwa. Busy ak ngamin, manang. Kaano ka nga agawid? Di ka kadipay agbakasyon? Saanan? Awan ganas kung agbakasyon. Takas jay mo tinarami di awanan bain nga sawak. Kat dagiti anak mo ngay. Di mo ka di ka iliw ida. Agawid ak tulat ta, manang. Ken agpaw ika kumamot iti para ka dagiti ubing ading ko. Awan nga rod kwarta ak, manang. Anya, pangip-ipanam ngay iti masusweldong kita. Ado ti paggastusak dito eh.
Pakianos yu pa'y lagastusan Sana bali, adamo trabaho manang. Kanawan mo't sa bali a paggastusam. Iso nga anusan pa'y laang dagiti anak ko. O sige tani, simang putin ti amok. Bye. O, ati nanang, nagsweldo akon. Ingkay tumakityandan, kan igatangan nyo iti masapsapol dagiti kakaanak ha. Agyaman na, Kleslay. Ay naimbaglakit din, tada ka at tumultulong ka dagiti kaanak ka manakaw. Kasano lang atan no awan ka. Nasingpet ti boss ko iti kumpanya a pagpapaayak nanang. Naitaluak iti posisyon iti opisina. Iso ang imata ti sweldo. Ay nagsaya at nanakaw. Iso ang naasidag ti bendisyon kan ka. Tama nagtulaw kan nasingpet ka nga main anak ko. Hello, Jenny. Italaang manan nga mawag ka. Naimbag man, ta nakalagip ka, ading ko. Manang, nalpasan ti kontrata. Iso nga agawid akon. O, di agawid kan. Ngam apeng agsangsangit ka. Saan da kapagawitan dagiti pada ka Pilipino dito Nakautang ak namin kadakwada manang. Agpagpakasiyak. Pawitan bag man iti pagbayad ko iti utang ko dito Anya? Apay, mano ti utang mo dito? No kasta, lalaki tinangip-ipanam iti sweldom ijay abroad, Jenny. Uwan, nanang. Pakawanandak ko Tao aklaan mo ta makaramid iti sana may parbang. Ay, Jenny. Aguray ka. Limok magkakadilaan. Wanuan niya. Masikogak, nanang. Agupatan abulan to'y sikog ko. Anya. Pagawanandak ko Nailaw anak ija abroad. Inalilaw nagmad ngamin tinakirelasyon na kijay. Anyan. Nagbasol lang arudan di asawam. Nagbasol ka mat. Di ka lang nagpampanunot matal na nako. Pagkawanandak ko mananang. Pagbababawyag tinaramid ko. Abalayan, nasaysaya at siguro nuurnusan tayon tinagbabaetan dagiti anak tayo. Ay, no siya klamay sa uray sa anal. Tanakikabit mo dyan akyaw. Nagpasikugpay. Ha, Imbag no kaya pa'y tanak ko ni Jenny abalayan. nagsinadaan iti nakirelasyonan na ijay abroad, abalayan. Kan may sa agpadada nagbasol. Tauray mo't ni mani nga anak mo kat nagbabae. Isupay tiim mo na nagaramid iti may kaniwas. Sana bali at lalaki dyan anak ko. Hanggang dyan anak mo nga'y babae. Awan mo't nagdumaan na no babae kan lalaki. Tagpadadamot lata nagbasol, abalayan. Ay, ladingita kabalayan nga saan ko na maawat ang manugang ni Jenny. Tagdamot tan anak na iti sabali a lalaki. Manang, nuikanak pa iti may sagundaway. Agabrodak manan. Tulungan nak ko Ay, pag business mo lang ang ti kwartang aramatem nga agapron. Saan ko alin niya tag business, manang? Amangan numaulit tinapasamak, Jenny. Iso asaanan. Dito'y kalatan. Taasi kaswam dagiti anak mo. Siyak ti makamo kada kayo. Tulungan kayo. Narigat mo't no nakasanggir kami latan kan kamanang. Kayat ko ngamin nga isaganaan itinapinta sa masakbayan dagiti anak ko. Ikarik, saan ko nga ulitin tinaramid ko? Agsingsing putakon, manang. Panunutak pa'y anaimbag. Nurumbang apalubusan ka nga umadayumanan.
Wenno saanan. Agan-anad ka iti pagilyan apapanam ading ko. Wen manang. Da kayo lako man ti makaamumanan kadagiti anak ko Kat agyaman nak ta pinalubusan nak nga umadayumanan. Wen, basta di mon ulitan ti inaramid mo, ha? Panunutam dagiti imbagbagakan ka. Wen manang. Tungpalag amin akarikan ka. Anya, agabroad ka ko naman Una nang. Nagpatulong ka ni San Gerald. Kat imanugot mat. Iso amin taggastos para iti panag-abroad ko. Ay, kasta ay ka nasayaat nga rod Tapnusan laday tagbalbalyo daw ka nagbababay dar aramidam. Grocery ak mampay, sa akto agawid. Tapno makain na agmatan. Jenny? Mani? Apeng ada ka dito Dito'y apagilyan ti pagtrab-trabahwak. Anya? No kasta? May sa apagilyan tayan ta? Una yun na panakairan ranana. Uwan nga rod. Day off ko ita. Ure siyak, rest day mat ita. Iso nga imayak na grocery iti masapsapul ko. O sige, urayan ka. Inta pa'y mangan. Sa tanto agawid na madamdama. Pakawanan na ko ma, Jenny, Nakabaso lang iti kalabaskan ka. Ang nabayagan asin ni Nar, di babaik. Pakawanan nakmat mani. Nakabasulak kan ka. Ngamin, nagsapulak iti sa bali a lalaki. Apaman anadamag ko tinaramid mo. Napakawan ka, Jenny. Agyaman nak. Napakawan ka magtan mani. Jenny, ornusan ta nga rodan ti bagbagita. Para kadagiti anak ta. Adan anak ko iti sa bali a lalaki. Maawat nakpailaan. Wen, apay kit dinasan. Ay ayatan ka pailang aging gaita. Ay ayatan ka mat, mani. Ay na, maragsakan kami para kada kayo, anak ko. Naurnos yumitlaangan ti bagbagiyaw. Nanang, ay na, sapay lako matag na nayon ng ti kinaragsakyaw. Si Kamanay, di kan agbababae, Wen, nanang. Kat si kamot, Jenny, di kan aglalalaki, Uwan, nanang. Nasaya at may sa pagilyan ti ayan niyo. Agbinantay kayaw, ijay abroad. Wen, nanang. Ikarimi day ta. Uwan, nang. Kat di ko mga rubaybay andag iti anak mi, Anusan nyo ida atari patuan. Nanak ko, agtinulong kami kada abalayan. Saan ka day abalayan, Mileng? Ay kauwan Day talagayam. Apukok dagitan nay, baybay akit idan. Biyag ti tao. Lakay, bumangon ka ditan. Aldawan, nakaluto akon iti pagarmusanan. Nasakit ta bagak bakit. Marigata na ka bumangon. Anya? Ni, apa yan nga? Ay, tsaka mo. Nangrugya si makiti di parbangon. Pati sikit ko kung nagsakit. Anya? Banog ko lang siguro dahito Nagtanga na nagtrabaho. Ala, umay katatulungan ka, bumangon. Day, papanam, Alma. Inakijay talon nanang. Ay, di asawam ngay. Adda ije balay nasakit ti sikat na. Anya, karkalpas na laan naggurigaw, nasakit matisikat nan. Huwag nga ron, makapasuron, makauma. Ay, di ka agsaw iti kasta, anak ko. Kasano ajak masuron, ket tunggal ag sakit, siyak ti mapasubo ang mga ramid kadagiti trabaho na ijay talon.
Makauma matikas to eh. Ay, kag aganos ka, anak ko. Anusam, tasawam ka nga ron. Ay, makauman. Managsakit mo't dayjeng asawak. Awan labasit ag sakit. Sa inton kwan, saanen ang makatrabaho. Kat siyak matin ti mapasubong ag trabaho. Ay, talaga kasta, Anusam, tanay. Managsakit mo't nga ron di asawam. Ay, nagkutong mo nga men. Agbabawi ak anak ki asawa iti managsakit nga asawa. No amok lakas jay, jak ko manak ki asawa kan kwanay di. Anya? Naglakakaptan ti sakit dahi at tao. Ay, ala, anusamun, Taagimbag kumot la siguro. Para makita no pagpatinggaan ti anos ko. O sige, mapana kon ijay talon, tani aldawon. Agluto ak tumanen no madamdama. Ay, siyak aminen, trabaho aminen. Ha, surun kon. Di kan mapan na talon bakit? Siyak ti mapan. Agbati kan dito balay. Ne, apay, naimbag kan aya. Saanen anasakit ti abaga kan sikat mo? Saanen? Iso ang makatrabaho ak manen. Nalangarod taglabaak. Naurnong manen ti malabaan. Ne, apay ngay, aguyag ka matanlino. Nga rod. Narbisa ng idikal man. Italon ko. Aguya kang matan. Sigurado, aggurigor kan tumanen. Basta naguyag kan, gurigor ti sumarunod dita. Aging bagat mutlaang. Naglaka ka amakapkaptan iti panatang. Sapay no sumro ti angkit mo. Di ka manen makatrabahon. Pasensya ka na. Ngam aging bagat mutlaang. Mukhang agbabawi ka anak asawa kanyak bakit? Ngamin managsakitak. Awan imbagbaga kakasta. Ngam marikrik na. Ha? Di mo la kayat ngay padlaw kanyak. Ngam amok amaw bumakan kanyak nga asawa. Ulit at kagkid daw iti pasensya ha. Diyak matpagayatan ti kastoy kasasaad ko. Malala, maturog ka nga rudan, tapos makainanakan. Sika ngay. Apay, di ka pa'y maturog. Diyak pa'y makaturog. Ag cellphone nakpay. Pangalaak iti turog ko. Sige nga Rod, umuna ako na maturog bakit. Good night bakit. Sige, tainak pa'y agpariir ijerwan. Maturog kan. Hello? Hello, Alma. Kaya ngay, kumusta hindi damdamagakan ka? Ada ka di matlanam na makuno awan. Kwa? Amumat nga adda asawa, Leonardo. Agpadatang ada asawa na. Ada mo't asawa. Iso na lang na nagsina kami. Saan kami pa nagsina iti asawa? Sinaan mo na. Kanya pala aramidan. Tas sumurot kan kanya ako. Awan mo tanak yo. Apay nga ibantay mo ti bagi, iti inutil nga asawa. Ha? Panunutom ti masakbayam, Alma. Siya ti makaipaay, tinapinta sa masakbayan. Ano ti managsakit nga asawang tinamnamahan? Awan lat amukon. Leonardo. Talo siya, uray lakaya kon, nasarantak lata, nabigsaak, awan sakit ko. Kasi ka lang ititir na ti managsakit nga asawang. Iso please, umanugod lang iti bagbaga. Panawamon, tadatan ti agtin na. Ay, panunutag pa'y anaimbag dayta, Leonardo. Apay panawam ti asawam. Amom lang aruda naman nagsaksakit, panawam ki idain. Nauma ako nanang. Hakait, papanam nga rudan. Kwa, basta umadayuak. Inak sumapol iti pagtrabahoak iti sabali a lugar, nanang. Anya, Sana bali tawan mo't anak mi ije manugang nyo. ay uray pay, nagkasar kayo. Pagrebengam ti mga sikasukan kwa na, tasawam kat nga raon. Ay, nauma ako nanang. No kanayon nga agsakit, anya nga itagbalin a masakbayan mi. Siyak ti agbalin a kaasi, ta siyak ti mapasubong agtrabaho ije tanon. Iso nga umadayo aklaangan, tagsapulak iti trabaho.
Jak ka ba ilang tagtalon? Ay, saan ka, apumanaw? Basta pumanawak nuko na, pumanawak. Da kayon ti makamu iti asawak. Sina akong dagya tao. Kanda kayon tun ti mangibagakan kwa na iti ipapanaw ko. Tadyak kaya ti agpakadakan kwa na. Agyapan na ka, tapinat kan tigid daw ko, Alma. Gaputay ayatan ka, Leonardo. Aklo na ko ti ayat ng idat-daton mo. Oy, agyaman na ka, Alma. Oy, no, pinaragsak na kitigas na ngayong pagam. Akin balay iti dayto eh. Balay mo? Saan? Abangak na ito yung apartment. Kasta ka di. Nangina siguro ti abang dito eh, tanalawa. Wala. Nangina talaga. Ang mukha ba lakagastuson ti abang ko dito eh. Anya gayam ti panggadam, Leonardo? Ada negosyo. Ada. Agduduma ang negosyo. Kasta ka di. Kahit kasitin karikan ka. Agbalin ka, prinsesa, iti sidong ko. Saan kantong agrigat, iti denak. Nasaysaya at mutlaang no ibagak da ito ikan ka. Tapno saan ka namang damnama ija anak ko, Barok? Awan mabalin ko no talaga di na kon kayat ta sa hawak na nang. Jak mabalin nga ipilit ibagi. Nga oray na sakit tinaramid na. Apaya di man lang nagpakada kanyak. Ay, pasensya kan, Barok. Siya kung ti akid daw iti dispensa. Gapo iti aramid ti anak ko. Nana, Manong, agrobot kan. Tay pa-check up ka. Day, adamot gayam to'y kabsat mo, Barok. When, tanadamag ko tinaramid ti anak yo, Nana? Awanan ba inday jay nga anak yo? ading, di mo iraman ni nanang itiguram iti asawak. Di na nagayatan tinaramid ti anak na. Pasensya kayo, Nana. Nga maditinakam ko. Gapo iti inaramid ti anak yo. Amo na masakit to'y kabsat ko. Nga pinanawan nan. Ay, huwag nga rod. Binagbaga akpay. Hanggang talaga nga awan denggan na apang magbaga. Alamanong, intag pa check up. Tani, nakakaasikan iti kasta alangam. Ano sam nga rod ako yugan ti kabsat mo. Balasang ko. Kapilitan Nana. Tawan ba inmat ngamin di anak yo? Panawan ka pa dito dagusta, sweetheart. Tenak man na nagtrabaho. Okay, sweetheart. Agan-anad ka. Wen, agyaman na ka. Sige. Mainak nga rudan. Ay na. Nakasingsingpat ni Leonardo kanya. Nagkanas gayam ti kastoyabiyang. Nanam ay tibiyag ko iti sidong ni Leonardo. Awan na pulos ti problema dito eh. Tabastante iti taraon. Ken kumpleto ti kagawaan dito eh. Agluto lang ti aramidak dito eh. Taada ay ayaban ni Leonardo nga aglabakan agdalos dito dagusmi. Ay na. Nagmayat gayam ti agbalin nga asawa ti bakna. Adda ko siya nagsardang iti batong. Asino nga tarita? Sika, ti kadandan na ni Leonardo. Ha? Wen, madam? Awanan kay ti bain! Apay nga tumpa ka. Anyat basol ko kan ka. Aga-agaw kay ti asawa. Ayan ti asawak. Kaya't ko ang makasarita. Kapampanaw na lang. Nukas tangaron. Pastra kanak, taurayak asumangpat ti asawak. Agasam. Nagado ti abastoyo dito'y ref ti asawak. Idinto ta ijay balay.
Itlog laeng kan basit a frozen ti karga ti ref mi. Hoy babae, balaagan ka ha? Panawa mon ti asawak. Sakbay nga dadakas ang mapasabakan ka. Ma'am. Tapnoy bagakan ka. Babaero di asawa. Agsusukat ti babae nga isang sangpet na dito'y apartment na. Nga mawan pimaot ka na kwada. Tapinaksyat ko'y damin. Isuasi ka. Rogyamon tiyakimpake. Ikad kay ti gundaway mo apumanaw dito'y apartment ti asawak. Rabiin, sweetheart. Maturog kan. Kunam anagsina kayon iti asawam. Ngam saan matgayam. Idel-del-del na nga ron ti paginakan yan. Ang ka ti love ko. Isu maglaka na ayon kangawan dito'y apartment. Tagaw-awid ka iti ayan ti asawam. Sika ti ayayatek. Kasanon no idarom na ta. Di naramidin da ita. Awan ti maala na sustento kanyak may pabalod na. Leonardo, sa anak ang makaturog amang pampanunot iti sitwasyon ta. Mabut-butang iti asawam. Kanayo na pangtaan na. Di mo ikaskaso na dyan babae. Basta na ito ititandaan nam. Sika ti ayayatek. Period. Hello? Asino da ito'y? Siyak da ito'y. Tinagawam iti asawa. Ha? Kasano na alam ti cellphone number ko? Ha? Sana narumbang nga ibagakan ka. Aga-agaw. Ha? Ha? Di mo pa ilagay ang pinanawan ti asawa. Di ka sardangan. Riribukak tibiyag mo. No di mo sinaan ni Leonardo. Sardangan dak kumamutan. Sa anak ang makaturturog kapoy iti aramidan nyo. Gapumot lay taramid mo, no apay adi ka makaturturog karang ganjang. Kanawan karbangam amang ati pakanyak, iti kaya ko nga aramidan. Ha? Aga-agaw ka iti asawa. Di na kan kayat ni Leonardo, ma'am. Kan adan sarita, agulimak ka! Awan bigang mo no anyaman tinagsaritaan mi. Basta ti kayat ko. Panawa mo ni Leonardo, tapno maurnusan ti amin ka na kami. Ha? Saan nga gulimak tibiyag mo, no di mo sinaan ti asawa? Riribukan ka, aging ga-ingana, ha? Ha? Awanan, inagdapnan, nagpuskol mati pa nagrup-rupa day chay ababain. Saan lang aruden akayat ni Leonardo? Ngam ipilit nakit din ti bagina. Mga lakapaitin na po mo, sweetheart. Manja kon Leonardo, napsuga kon. Nagbasit tikinan mo. Itaan talangam. Nagkutungkan. Awan ganas ko amangan. Sa anak ang makaturturog. Iso siguro aking mutunga. Apay aya. Jackson makaanos, Leonardo. Nasaysaya at siguro nagsinatan. Haniya. Mariribo ka na. Sa anak ka naragsak. Taad dati asawam amang ririribok ka data. Isungag sinatalaangan. Saan na mabalin? Kastalaka-laka na kung kauti pa nang isinamon kanya. Ha? Alay ko. Masaksakit anak, Leonardo. Di mo mas masanti takyag ko. Amog no ka sa nuti panagayat ko kan ka. Pinayat ka iti gusto. Sinardengak tinagbabae. Gapokan ka. Kalpasan na. Sinanak latan na kaslawan anyaman na. Sana mabalin niya. Leonardo. No sinanak. At tatakas sa mapasamak. Hello, Nanang. Hello, anak ko. Ay, kumusta ka? Kastoy, aglalad utak, Nanang. Ha? Apay, aginaw kan? Saan mga? Diyak amo no apay ang kastoy tirik na. Manon abulan na kastoya. Diyak makapangpangan, kan diyak makaturturo.
Ay, agpa-check up ka anak ko. Mabutangak nanang. Ang mga nada maduktala kasakit ko. Ha? Adda ngamin naarikap ko abukol iti barukong ko nanang. Anya, ay sa dino ti ayan mo, taumayak. Kuyugan ka amapan agpa-doktor. Ibagam, no sa dino ti pangsukunakan ka, anak ko. Apay nagkuyog kayo kaninanang mo. Napanan niyo. Napan kami nagpa-doktor, Leonardo. Kanya. Apay, kanya timpa doktor mo. Leonardo, adda sakit ko. Ha? Anya sakit. Talo a doktor tinangtaming kanya. Kat may sa timbagada sakit ko. Adda breast cancer ko. Anya. Kahit anya ka no ti remedyo na dayta. Agpakimo ang Anya. Nagastos dayta. Kahit anya ti kuno ni nanang mo. agpaaga sa kano. Sige. Gawit ka pala di balayo. Tapno masikaso na ka na ibag inam. Bisya. Robot mo ton, nagiti kagawam. Tayo tulod ka di balayo. Ala, anak ko. No dito'y balay ti kayat mo apag naedan. Ag naed ka laang dito'y. Pasensya kayo, nanang. Pinagawid nakmat ngaminan ni Leonardo. Makumikom ngamin iti trabaho na. Ala, nasaya at kitdi ata nag-awid kan. Saan ang maiparbag ti aramiden niyaw? Agpada kayo asi aasawa. Ang kasta ti aramiden niyaw. Nanang, Sinaamkit din dayja a tao. Ay, imawag ka din ni Leonardo. saan nanang? Manipod intulod nak dito'y lugar tayo. Diyakon makontak apulos. Nasaya at mait. Ha? Awan ka dit planom nga agawid ija balayo. Di mo kaya't agpakita ka ni Lino nga asawa mo. Mabain ako, nanang. Ay pagbainam. Kat nakasingsing patupay di asawam. Si uuray latakan ka iti panagsublim kan kuana. Mabainak, nanang. Hando kayat mo, kuyugan ka anak ko. Di ka agbabain. Agkid daw ka iti pamakawan. Tapatsyak ang maawat na kamaninday jay, anak. Imayak. Taumayak agkid daw iti pamakawan kan kalino. Pakawanan na ko. Dakal tinagpasulakan ka. Pagpapapawiyak tinaramit ko kan ka. Lipatan tanti na palabas. Di kag danag. Siyak ti mga sikasukan ka. Paagasan ka. Sana bale. Napigsak mo tan. Manipod impa doktor na tikabsat ko. Si Maya Derek na. Napigsa ko na ka na yun. Isungit ha. Siyak mo tan ti mga sikasukan ka. Agyaman na. Nagsayaat ka nga sa nagasataktakas kan ka tinagbalin nga sa ay ayatan ka, Lino. Ay ayatan ka matunay. Biyag ti tao. Kumusta ti biyag, Manong Waldo? Italaang manan ang nagawid kayo dito'y lugar tayo, Mayalat tamag ading ko. Nagaburmagayam ni Kiara nga anak mo. Wan, Manong. 2 taon nan iti abroad. Diyak kumapalubusan. Nga mawanan ti maaramitak. Takurang ngamin ti masusweldo na kas katulong dito'y lugar tayo. Nang runa kat agad-adal ti 2 akabsat na. Saan da kayo kumapinanawan ti amada?
Adda ko mati katulungam ita. Ay, di ako namnamaan nga agsublipay ti asawak manong. Nabayagan apan awan, sipod pinanawan na kami kadagiti umping. Bareng ni Kiara ti mangyaon kada kayo itirigat. Maasya anak nga rod kan kwa na manong. Isupa yun ti aggastos para iti panagadal dagiti kakabsat na. Uray saan namat nga obligasyon. May salaang ti kayat asawon da ita ading ko. Napatag kayo a pamilya na kinkwana. Adda ka din pawit ni Manang Kiarang allowance mi, Nanang? Uri siyak nanang, kasapulak mo ti kwarta. Kaanoin nalayo mo ti si bubukal nga alawan siyo itinaudi a panagpawit na anak ko. Anya ngay ka nagadumot a paggastusan mi. Iteksyo nga minin, Nanang. Ibagayo tagpawit adagos. Saan mo't akas karina nga agpawit ni manang yo, no awan pa'y ti sweldo na. Dakkel ti sweldo na ija abroad, saan ka di nanang? No adaman mabati, para mo't itibaki na Sursurwan nyo nga minti agtipid, tapno saan tayo nga agkaradawat kini manang yo. Narigat ti trabaho na ija abroad, anak ko. No kaya't siya makahadal kami, Nanang. Itidyo ti kwarta kasapulan may. Sa nakastaan agado ti bagpagayo tunggal agdawat kami. Mala, to'y tangdan ko laangan anaglaba ti gastusin nyo. Ni, agdamot kayam kwarta ayo kat. Ala, ito di adagos na nanang. Adda nakakita kan Maylin nga anak mo, Marisyuneng. Adda ka no kahulhulding hands na. Anya, Kasta mo tinangag ko pagsasaritaan dagiti ka aruba mi. awan mo't nadakdakamat na kanyak anobyo na mare. Kat amang ano inlimod na kan ka Amumatan dagiti umbing ita. Tidamag ko pa'y kat mapan iti boarding house jay lalaki. Anya, ay nas ka na makasaritak ni Maylin nga anak ko. Alamaray, sayang mati kwarta nga ipaw-paw it ni manang da. No di da iga-dagadal. Day tang arut kat mare. Ay pasensya kan ano na idanon ko kan kaday ta. Kaya't ko lang amin ama-amuamot Awan intensyon ko amang padakas iti anak mo. Panangisakit araramideg. Okay laang Mari Lilia. Dakkel at tulong day ta para kanyak. Jak ida mabantayan na kanayon. Taamumot mare. Makumikumak ang makipurpurdiya. Asino ti lalaki akaholding hands mo? Nobyom ka de. Ni, pasino mo tinakadamagan nyo iti dayta nanang? Saan ka di atibilin mi kan manang yo? Katliklikan nyo pa iti kakastabanag. Saan adakas ti makirelasyon? Ngamlepasan nyo kumapay at ipanagadal yo, anak ko. At day takay manan. Ikan nyo mat iti importansya ti rigat ti kabsat yo, ijebalasiw tao. Tapnawanan ti ado asao, agikata kun agiskwela nanang. Anya, Masikuga kun, isung agikata kun. anya, ay dinak manrabagan iti kasta anak ko. Pudno matibagbagak, agikata kun, tagdan na kami ni tinubyo. Agpanunot ka man anaimbag anak ko. Saan analaka ti kasta pampanunutam? Nakapagdesisyon na kun, iso abaybay andak kuman nanang. Nakapagsarita kayo ka din iti anak mo, Maray. Juan Mare, Kat, anya nga iti kunana. masikukan ni Maylin Mare. Agikatan iti panagadal na. Tagdan na kanon iti nobyo na. Aniya, Basol ko, Mare. Saan ko nabantayan ti anak ko? may namare. Di mo pa basulan ti bagim. Amok no kasano ti panang bagbagam ija anak mo. Talaga la siguro asaan tayo ang makontrol amin nagaraw dagiti anak tayo, Mare. Tsaka muna niya ti rumbang aramidag, Mare. Agsakit pa yan ti ulok ngagpampanuno. Basol ko, Mare. Ay na, Mare, pangaasim. Patib karam ti pakinakam mo. Di mo pa basulan ti bagim.
Saan mo mata nagayatan ti kasta na pasamak? Anya ngay ka nagilimad-mat nga rugkan ka. Di tao. Rumwar kami iti nobyok nanang. Imay milangin nala ti gamit ko. Sigurado ka kaditi da ita desisyon mo, anak ko. Nanang. Da kayon ti makamuamang ipalawag ka ni Manang Kiara. Malading itan lakit ni Daychay numaamuan na ti kastang inaramid mo, anak ko. Amumat at ikayat na, kat makagradwar kayo. Tapno saan kay nga agpapada nga awan tin alpas na. Saan siguro akas tatigasat ko sige, mapanakon. Itay pa nga gururay ti nobyo ki Jerwar. Maylin, anak ko. Tulungan na ko, Manong Waldo. Hanggat napasama kaya. Pimanaon ni Maylin, Manong. Diya mo na niya tirumbang nga aramid. Anya, apay mo ka pinalubusan mapumana. Ipilit na ti kayat na, Manong. Diya ko nalapdaan. Ang bumati ugali ti anak ko. Noan niya ti kayat na, iso ti matungpal. 22 na pay lang yung kastanti naramig na. Sayang, Manong. Mano atawan laangan kat makalpasan iti kolehiyo. Pag nadanda ka nung nga itinubyo na, Agabang dakano. andyan ti kasta mapaspasamak. Marigirigat tayo lang arudain, kasta pa tinapasamak. Diya ka mono kasano nga ibag akinikiara ti amin, Manong. Sigurado amadismaya day chay. Takas lang nabali wala dagiti sakripisyo na. Ibagamlatan ti pudno ken kuana ading kaw. Rumbang amaamuan na ti kasta na pasamak. Di ka agilimag ken kuana. Anyat orasan, Peter. Awan ka di ti planom asumra kaya pagadalan nyo ita. Magikataon nanang. Anya, taapay mo't. Bagsaka kiti 5 subject. Masaduta ko nga gadal. Jakmut lang makapasa. Ay unay mo't-en. Apay ngamin adi mo tinarimaan tinagadal. Yalang-alang mun sama ngamin tag-eskwela. Di kan sama ngamin agri-ripaso, anak ko. Masaduta kiti nga agripripaso. Nasakit tulok. Amo yumot anang ato ti arapaap ni Manang Yukiara para kada kayo. Iso ang nagdesisyon ang nag-abroad. Tapno matulungan na kamang paadal kada kayo. Nagrigat nga rod nanang. Kankas jay lang arudan ti inaramid ni Manang Mumaylin. Agikat ka ba't? Di kay masayangan iti sakripisyo ni Manang yu para kada kayo. Saan mo't nga kurkurang? Tunggal agsweldo kat pawitan na kayo iti alawansyo. Iso may tagdisdisnudo amang mang taditi kwarta. Gaputa ay ayaten na kayo ni Manang yu. Ti kayat nakat makaadal kayo. Tapno saan kay amarigatan nga agsapol itinatalgad at trabaho yun to. Basta gikatakon, nanang. Hello, Kiara, anak ko. Kumusta kan dita abroad? Nasaya at mat, nanang. Ipawid kon ti kwarta apang matrikula dagiti kakabsat ko, nanang. Ay, kuha anak ko. Ay na, una yun, aya. Apay, nanang, adda ka di parikot. Saan nga agad-adal dagiti kakabsat mo, anak ko. Anya? Apay ka no, nanang. Kurang ka di ti maipawpawid ko a kwarta kadakwada. Saan, anak ko? Saan aday tati parikot? Anya ngay nga rod, nanang. Apay ngay, kat manula atawanan ti urayan, makalpasdan iti kolehiyo. Diya ko nagilimod kan ka, anak ko. Masikoog ni Maylin. Nakilive-in itinupyo na. Nimot Peter. Nagikat iti panagadal na. Taado ti bagsak na. Nagikat dahan ngagpadpada. Anya. Pasensya ka na, anak ko. Diyak kaya't ngagparikot ka. Iso nga inuray ko ti awag mo.
Mabalin ka di ama kasaritak ida nanang. Di da kaya tanak ko. Siya kan o ti makaamong agpalawagan ka. Nalabit, mabuteng kan mabainda. Una yan. Kunakla no mapaglepas ko dagiti kakabsat ko. Ngam saan ba't gayam? Sayang dagiti arapaap ko para kadakwada nanang. Huwag nga rodan ako. Sinayang dati na pintas nga oportunidad da nga agiskwela. Dakkel mo gayam ti patpatakder ni Kiara abalay na ading ka. Danda ni malpasan. Huwag manong. 2 taon mo't tinapalabas sipod nagikat dagiti kakapsat na. Iso atilaangan balay na ngay patpatakder na ti papapanan ti kwarta na. Huwag gayam. Kumusta ba't ang damaylan kan Peter? Dakbatan ida makikita. Imawag ni Maylin iti na minsan, manong. Masakit ka no ti anak na. Iso anak kid daw iti kwarta. At nakanumot ti sadsadot ti nakiasawaan na. Anya? Ni Peter at damutan ijay sentro. Ijay ang makipurpur diya. Ay, kaasi da mo nga rod ah. Di danto mga min tinarimaan tinagiskwela. Wan nga rod manong. Ayam sa bagay, uray saan daan nakalpas. Nulakit dita na diskarte kan nagagandang agtrabaho. At ang tulat na siguro ma, ti swerte adumtang katakwada, kabages. Hello, Manang? Nabasak ti chat mo kanya. An-anom ti kwarta, Maylin. Hawanan pagbayad mi iti abang mi, Manang. Nilakay mo ngay. Pa-extra lang iti trabaho na. Awan pa yung panggatas kan pangdaya por ti anak mi. Dayta ngamin. Tainun unang tinagpasikong. Manang, alan kimutungak pa yan. Kurang ti may papaunag mi nga gina. Ala, urayam ti ipawit ko. Ay nahagyaman ak, Manang. Pasensya kan si katin message ko. Awan nga may nanamok nga asit kan. Si Kalaang. Oh, Peter. Aping ay may kaditi boarding house mi. Ang mga nood da kwartam amabalin amabulod manang. Ay pasensya kan nga magpada tala ang awan kwartana. Di mawatak tupay kini Manang Kiara. Nukasta? Nang tid ni manang Kiara king ka? Wan. Nawadwad mo't basit ati insent na kanyak. Idawatan nak mga ro. Si ka na. Maminanumot lati mga message kan kuha na ngay. Sige nga ro. Ay, naungot ngamin ni Busme. Diyak maanusan. Iso nagikatak iti trabaho ko na. Mala, rumor kan diti boarding house mi. Amangan no makita na kati asawak. Amangan no atapon na nga inikan ka iti kwarta. Ungtan nak tumanon. Pasensya ka no saan ko ang na-replyan adagos ti message mo, Peter, ading ko. Madama nga min ti trabaho kitay. Okay lang, manang. Kumusta ka matan? Manang, kasapulak ti kwarta. An-anom ti kwarta. Di mo kunaan ang mga sawa ka matan. Saan manang? Nagikatak namin iti trabaho. Kit kasapulak ti kwarta. Tapno maka-applyak iti sa balay. Mano, ti ka sa pulam? No manuti ka ba ilang nga ipawit? Isulatan manang. Sige. I-text ko to no kaano nga ipawit ko. Ano samti aguray, taawan pa'y sweldok, ading ko. Dandanin malpas ti balay ni Kiara nga anak mo Maris yun ay. Wan mare. Numalpas dayjay di ijay kan nga agnaad. Depende mare. Saan anapudot ijay, mare? At dapay balkoni na. Noan niya ti ibagan ni Kiara, iso ti matungpahal mare. Ngamin nagregrigatan na mutpi man da dya abalay. Bunga ti bambanog na ijay abroad. Naimbagkan ka, mare. Nadiskarte ti anak mo. Saan mat nga amin mare? Tadasad-sadot jay dua nga anak ko. Aywan, kumusta mo tan ngay damaylin kan Peter? Di dan sa mo nagawawi din. Di da kayat ti agawid mare. Ag-message da lang kanyak no kasapulan dati kwarta.
Ngam limlim itarak ti ititid ko tapno saan da nga agruam. Ay, sinayang dati gundaway da idean niya. Nagaasat da kumakid ti tada ni Manang da amang paadal kadakwada. Ngam sa bali mo tinong unada. Pudno tay bagbagada. Ada tayo malaang ti mga aramid itigasat tayo, mare. Wan, mare. Pudno launay dayta. Kasla si Mardeng magdag iti trabahador. Amang ipatpatak diri iti balay ni Kiara. Wan, manong, takurang ti kwarta. Awan pa'y matpawit ni Kiara. Jay pang allowance ko laeng pa iti ipawpawit na. Ha? Apay ngay? Di namat ibaga no apay, manong. Apay nga ta? Unaw, ang mga nodamitin sa bali apaw-pawitan na. Ha? Ay, day tatijak amo. Kasaritak to no umawag. Saan na pa'y ngamin ana-replyan ti message ko kunkwana? Basit sa amin lati lipas dan. Dandanin malpas ti balay na. Wan nga rod, manong. Numalpas kat agawid mo't kuman. Nabayagan nga agpay suya broda. Wan, manong. Kailiw ko una yun ti anak ko. Apay awang pa'y nobyo na. Awan mo ti bagbaga na, manong. Sapay kumaata makasapul mo tin iti pakiasawaan na. Tapos saan nga agbakbakit abalasang. No kasta, nangipawit ka iti kwarta kadag iti kakabsat mo, anak ko. Wala nang, saan laang anam na minsan. Kasapulan da ka nung amin. Mawag damot la kanyak. Nagdawat da iti kwarta. Anya, pinawitak lang arot idan nanang. Di mo itad amin adawaten da. Tapno saan da nga agruam, anak ko. Amok apanagayat mo da ita kadag iti kakabsat mo. Ngam amangan no mairwam da. Saan damot ngamin at inungpal ti karidaken ka. Nga agturpos da iti panagadal da. Nanang, Saan dan nga ubing? Kabailan dan tagtrabaho. Saan mo nga obligasyon ti mangbiag kadakwada? Saan ko idaadadadaulan ken ka? Ngem kayat ko la amasursuro damet ti tumakder iti bukod da asaka. Kentap no maamiris da dagiti biddot a desisyon da, anak ko. Imayak tada na patag nga ibagak kada kayo, nanang. Anya day ta, anak ko. Anya timpul-pulong yo kani Manang Kiara aya. Apay akas dyan mo tanti bagbaga na kanyak. Dinak pa yun ikan iti kwarta. Ala, Jack Ilibak. Siya tinangibaga ken manang yo. Alimitaran nati ititid na kwarta kada kayo ken Peter. Ngamin, dadakkel kayon. Adda pa yun asawam. Narigat mo't no ipanamnama yo amin kin ni manang yo ti kasapulan yo. Kat kasano nga ruditan ngay. Awanan may bayad may ti abang kan may gatang iti makan. Laglagi po nyo asaan a responsibilidad ti kabsat yo, ti mang palamot kada kayo. Di kay laagbain apadagsen ken kuana. Kitain nyo ti balay na. Saanen amalmalpas, gapo iti kadadawat yo ken kuana. Ti kayat yo, da kayo lang tagnumar iti pagrigrigatan ni Manang. Ay na anak ko, saan ko apaginteresan ti kwarta ti kabsat yo. Uray piso, sa anak adimawat ken kuana. Amuyo da ita. Ikarkarigatak ti makipurdiya para iti bagik. Tapno makaurnong met ni manang yo para iti bagina. Tapno saan tayo nga agpapada iti kasasaad. Iso apang nga asim, tadinak pagpanunutan iti dakas, anak ko. Surwan nyo kumatag sa lukag para iti masakbayan nyo. Di kay mang namnama iti kapsat yo. Maasi kayo kumakenkwana, anak ko. Nakitam ka de, tinsen ko a picture ti balay mo, anak ko. wala nang, agyaman ak ititulong yo kanya. Nalpas mo't laang ti balay ko. Kanong arod nga agawid ka, anak ko. Inton umay abulan, nanang. O sige, rugyak nga rod ti agdalos iti balay mo. Tapno na dalos no agawid ka, anak ko.
Da kayo ti makaamu nanang. Nung kitain nyo tadi kay unay agban no, ta saan mat aras dayta. Wan, anak ko. Anyo tararamido nyo dito, mana? Nagsina kami itinobyo kading ko. Anya? Mabalin ka di aditi boarding house mo pailang ti pagnagdan mi iti anak ko. Saan mabalin Sa anak batla nakabayad itabang ko? Urayak lang ang papanawon dak tilandlidi may. Sa dino nga rudan ti papanan tayo, Peter. Magawid ka nun ni Manang Kiara inton Sabado. Adda ni Nanang Ijay. Sigurado asugsugan naman ni Manang nukwa. Ni Manang Kiara mo't ti masurot. Kasarita tanto ti kapsat Numakaungat ngay ni Nanang. Anya ko matipagungtan na ngay. Manulaang matigastos na kadata iti. Awan rumbang apagdanaga, Manang. Ayan ka din ni Manang Kiara, Nanang. Sa ludsudak kumakankwana no mabaling agnad kami iti balay na. Ha, tinobyom ngay. Nagsina kamin. Uray ni Peter, agsublin dito lugar tayo. Kasarita mi ni Manang Kiara. Ha, Pangasiyo di man sugsugan ti kabsat mi, Nanang. Maasi kayo kada kami. saan kumatkat asug-sugsugan ni Manang yu, anak ko? Kan may sa. Basol yun no, apay akas to tinagbanagan ti biyag mi kan ni Peter. Jack maguston ti kasta pa nagsasaong kininanang Maylin. Ha? Manang. Nagalasmat ti kasta pa nagsasaomon iti inatayo. Awan respetong Maylin. Nasaya at tadakan Peter. Agsasarita tayo man anaimbag. Pasensya ka ni tikas dya pa nagsasaok kitay, Manang. Kasanumot ngamin. Sugsugsugan na ka ni Nanang. Anya timpulong ni Nanang kan ka, Manang. Ang mga no ninay-nayunan naman ang tistoryana. Da kayo adwa ti ayan ti parikot. Apay nga ipasayo ka nanang. At daw gali ni Nanang adimo ammo, idi nagabrod ka, Manang. Pangaasiyo tadiyo padaksan ni nanang. Anya aklase ti panagpampanunot ti adda kada kayo. Tapno ibagak kada kayo. Uray 5 aduling saan adimaw dawat ni nanang kanyak. Ket no anyaman ti kasasaan yu ita. Saan nyo nga ipabasol iti sabali. Sakbay anagabrodak. Nagtutulagan tayo nga agturpos kayo iti koleyo. Ngam anya tinaramid yu. Itatakinuntra ni nanang ti panagdawat yu iti kwarta kanya. Gurain yun. Managing bubukod kayo. Mismo nga inatayo. Ngam pagpanunutan nyo iti saan anasayaan. Manang. Among kadino kasano ti panagsangit ni nanang tunggal umawag kanyak. Idi nagpasikog ka, ha, Maylin? Ti kayat ni nanang, kat surwan nyo ti tumakder iti bukod yo asaka. Saan nyo anamnamaan ti mait-itad akwarta kada kayo? Ita, saan ko nga obligasyon ti mang sustento kada kayo? No aramidag dayta, kasano ang makasuro kayo? Ken kasanumat ti masakbayak? Awanan agpapada tayon amarigatan no kasta ti mindset yo. Iso nga agnakam kayo kuman. Saan la ati bagbagiyo ti pampanunutan nyo? Agnaed kayo dito'y daan abalay. Tada kami kininanang ti agnaed iti balay ko. Ha? Manang, di mi ka di mabalin ti makipagnaed ka na kayo? Saan? Tapno makasuro kayo at tumakder iti bukod yo asaka. Basta ni nanang laeng ti kadwak di tabalay ko. Jakon ka ba lang ti kastoy, Peter? Nadagsan unay ti trabaho dito garden. Kung saan nakatulungan, awanti ka nun tayo iti anak mo, Manang. Iso nga ganos ta, Ay, no tinong palta siguro ti karita ka ni Manang asay sayaaten ta ti panagadal ta. No saan ta kumaasinayang ti sakripisyo da kan Nanang. Mayat siguro matibiyag ta ita. Ada kumamot dakkal abalay ta akas ka ni Manang. Nanyahay nga ron. Kitkastoy mo tabiag ti pinili ta, Manang. Takderan ta, tapno awan ti makuna ti tattao ka data. Nang runa dananang kan Manang Kiara. Ay, ala,
Ituloy ta nga ron tararamidan ta ading. Biyag ti tao. Tatang, nagpawitan di manugang yu iti kwarta manipod abroad. Iso nga umay kayo mat ikan iti kwartayo. Ay nasada na masapol. Ada kwarta anak kao. Naala ko tayo pensyon kao. Ay na manumot lagi pensyon nyo, nagbasit. Awatin nyo kit din to kwartayo. Naimbagla paggatang nyo iti asukar kan gatas yung. Ay kita agyaman nga ron anak kao. Imbis nga idulin mo, tapno adaramatan na iti anak mo. Adda nakadulin a kwartami, tatang. Sabali mo ti para kada kayo Maasyanak ngamin kada kayo. Kan numakityanda akin ton bigat, ilakam kayon ton iti sidaan nyo. Ay na, saan anak ko? Ano pa iti sida ay? Basta, igatangang kayo to iti sidaan nyo, tatang. Pasensya kayong tatang atan awan pa'y maititid kumad kada kayo akwartayo. Maawatak anak ko? Tag may sakamot nga raw na mangisaksakan ka nagitiduan nga anak mo. Ta balo kakit nga raw. Agyaman nakta maawatan dak tatang. Sakit di ati mangtad iti kwartam. Adaw. Ni, ala, saan ang tatang? Basta alaam, kainik kanak di kabsat mo. Itid ko kinkati intid na. Ngam di mo ibagbagakan ko na Ha? Sa nabali di kabsat mo, pintasan ti biyag na iti sidong ti asawa na. Nakatumpong iti nagagait kan nasingpet nga asawa. Iso nga oray saan nagtrabaho, ayos lata. Tatang, Alam mo na ito, nang paggatang mo iti gatas na iti apo ka. ikat agyaman nak nga rod tatang. Apay, awan plano, mamakiasawa man na nanakaw. Ubing ka pa'y may napintas ka. Ano pa, gusto kan ka. Awanan plano ka makiasawa, tatang. Sana balay tadamot ng duwang anak ko. Isudalatan ti pangibukbuka kiti atensyon ko. Ay sus, no siyak ti si Kaelma, makiasawa ka manen. Tapno adda katulungam amang padakkel ka dagiti anak mo. Saanan manang, awan plano ka makiasawa manen. Uray tadamot ng anak ko. Kastamlatan na ka na yun, agrigrigat ka, aginggat inggana. Ha? Ay sus, makiasawa ka kit din. Pilyam tay baknang. Uray la kay wano na laad ditan. Basta baknang aklo naman. Tapno addamang biyag kada kayong agina. Basta, awanan iti panunod ko dayta manang. Makamuka. Ngam no siyak ti matungpal. Kayat ko ang makiasawa ka manan. Isapulan ka pa'y ano kayat mo. Ado ti amok a pensyonado alalakay. Kayat mo, taipaaram ka kadakwada. Ay, saan manang? Diyak kayat. Ay, ano na taimot mo, Grace? Abokado kan sandya, tatang. Ginatang ko iyay iling. Ne, apay, aguyot kayo? Basit lang, anak ko. Ay sus, narigat no mabaybay anday ta. Ala, agrubbat kayo, taintay agpa-doktor. Anya, ay saanan. Basit lang mauyag na ito. Sana nakaraw. Basta ipa-doktor kayo, tatang. Oh, makita yon? Imbag ta impa-doktor kayo. Tanu mabaybayan ka no ti uyag yo, ang mga no nakarkarong at sakit kayo. Pagyaman na, Grace. Kinatang ko amin nga agas gan vitamins yo. Manutin na gastos mo ta sukatak, anak ko. Saanan? Tulong ko nga rod kada kayo. Oh, laglagi po nyo kumadagi to'y asakripisyo kada kayo tatang. Di yun to kumaliplipatan. Ha? Sapay taam mo yung tumat ni agsubalit. Namjak matkit di agi boy tatang. Ibagbagak laang.
Pinagasam kanumot ni Tatang Manang. Ay, pasensya kan Sika ka na yung timang papaagas kan mang tultulong kan kuan Wala, tasyak met nga rod ti addaan. Di siyak ti tumulong. Pasensya kan Manang. Awan anak pa'y ngamin ita. Kanayon man. Ha? Uray idi si bibiyag pay day di asawam. Mangurkuranges kayo latta. Siyak akanayon timang tultulong kini Tatang. Ngam ayos lang matkit di. Awan problema iti dayt na. Manang. Tinapatag. Amom asyak laang timang tultulong. Wano aggas gastos para kini Tatang. Hello, Lari Lakay. Usarak man ti daddo maakwartata. Tango sa lang bakit? Patarimaan ko kumati kusina kan CR ni Tatang. Ay, katandakan ka dito ha. Okay lang kanya. Awan problema. Ay, naimbaglakit din taman nakaawat ka nga asawa. Sige nga Rod, mangirwarak iti kwarta, Lakay. Papayagin matang kay ti materials. Gastos lang dayta. Patarimaan ko nga Rod ti kusina yo, kastamot tan ti CR yo. Napintas pa'y mo, tanak ka. Basta patarimaan ko, tapno napintas mo tibuya na Ay na, lakaya kaon. Saan ada kita ti paggasgastusam, Grace? Basta baybay andak ka dilang. Rugyan dan atarimaanan ti kusina kan CR yo inton bigat. Di kay madanagan, tasyak ti agbayad iti sweldo dagiti agtrabaho. Tang, dawatak man tay nagsukatan nyo iti bubong, tay sukat ko man iti atop mi. Agdaddad nga minan. Ay na, umay kayo kit din agnaidi ti balay anak ka. Awan mo't kaluwak dito. Panawan niyam ni balayaw. Squatter kayo mo't lai ay. Anya dyan ang agko, Tatang? Nay, si kamot gayam, Grace. Kuna, tangay ag may saak dito balay. Umayon ag na dahil mga agiin na dito. Ta agdagdag di ikalkalapaw da. Ay saan? Diyak kayat nga dapag naudan nyo asabali a tao dito balayo, Tatang. Nga oray to ikamsat mo, kanda iti kakanakam. At damat balay da. Narigat no adda ka balayo, taamangan no ma-stress kayo, Tatang. O, Elma, alaan mo di nagsukatan ni Tatang Ayero, ta isukat mo iti bubong yung agdadad. Sige Manang. Ay, sapay pa nagtutudo manun. Pasensya ka na, ngamdyak kayat ang ma-stress ni Tatang. Iso adyak kayat nga dakadwa na dito balay na. Pinaayaban kayo, Grace, kern Elma. Tada dapat ngay bagak ka na kayo. Anya day Tatang? Mariknak iti bagik ako maapoy akaon. Sumalugan ti pigsak. Lakayak nga minay. Ti kayat kao. Sakbay nga ipulang ko ti bulod ko abiyag. Maurnos pa iti amin, may papanititawid yung agkabsat. Ay, saan kayo pa'y amatay, Tatang? Kat mapantayo amin di Tatang. Kat no talaga nga ipanyon ton, awan maaramidan ni. Wan nga raw, iso nga itid konti tawid iyo. Tangay dudwa kayong agkabsat. Agudwa kayo, iti mapanawak abasit adagak. Anya? Gudwa? Apay ngay agudwa? Anya nga rin kay talaga batakasta. Agudwa kayo, mabingay iti husto ti dagak. Saan amabalin Tatang? Nagado tirigrigat ko kada kayo. No agsakit kayo, asino timang papa-ospital kada kayo? Siya! Asino ti agmarmarket iti kaninyo? Siya! Asino timang mangted iti kwartayo? Siya! Kan, siya pa'y tinang patarimaan dito'y balayo. Ha, Manang. Rumbang kuma adakdak kay ti itadyo atawid ko ngam ni Elma. Grace, di ka kumagbalin agamrod anak ko. Limbaglakan ka ata na pintas ti biyag mo. Ngam to'y kabsat mo ngay. Balo piman, kinawan na talagang at trabaho na. Makilablabada lang no duma.
Apay, di ka masyat kan kuana. Awan gayam serbiti ado a sakripisyo kada kayo. No ma-ospital kayo, siyak ti agpuy-puyat nga agbambantay iti ospital. Siyak pa'y ti agbayad iti bilyo iti ospital. Diyo ka di mapanulot dagita a sakripisyo kada kayo, tatang? Amok na kita sakripisyo manakaw. Kit pagyamanak unay na kita. Ang no pabayadam kayam na kita. Sige bayadak. Alaam ti basit nga urnong kaw. Basta ti mapanawak asa ni Kwak, magudwa. Pagudwaan niya gagkabsat. Sika, Elma, anya mo ti makunam. Agsao ka mat anyat makunam iti ado a sakripisyo kini tatang. Ala tatang, tapno awan ti Riri. Itad yun ti kayat ni Manang. Awan problema kanyak. Apay, anyat kayat mo ang mapasamak ay Grace. Basta dakdakkel ti mapan kanyak. Ken iraman nyo nga itad kanyak to'y balayo. Tasyak tinang patarimaan iti daytoy. Kukuha kumabot to'y adim to'y balay kan lutay. Ta nagbasit ni balay da. Basta siyak timang tawid iti daytoy abalay. Elma, sapay ko ma, tamaawatam dayta. Uwan Manang, mawatak dayta. Iso nga awan problema. Sapay ko ma, ta saan nga sakit tinakam mo. No dakdakkel ti tawid ko ngam sika. Uwan Manang, awan problema. Apay adi mo ilaban ti karbengam, Elma balasan ko. Sapay si katiburito. Bye-bye anyon, auntie. Jak kayat nga aga pa kami iti kabsat ko gapula ang iti dayta. Ay na, agduma ti ugali yo iti kapsat mo. No kasanaw ti kinasingpot mo, isumat ti kinatangsit ken kinagamro ti kapsat mo. Ngam no siyak ni kabagays, rumbang kumaamagudwa iti hustaw ti para kada kayaw. Awan ad-adaw ken awan basbasay. Bye-bye anyon, auntie. Jak matla maitugot dagita inton matayat. Adalakat pagyanan mi nga agiina mayatan. Pasensya kan anak ko. Pinwersanak ang nagpirma ni kabsat mo. Diyak ko makayat ibagbagana hanggang pinwersanak. Pagkawanan na kumanak ko. Ay na, awan ti rumbang ay kidawan nyo iti pamakawan, tatang. Awan basol nyo. Masyanak lang aminkan ka, anak ko. Sa bahal iti ugali ni kabsat mo. Jak kayat nga paan na tayo ni Manang. Iso nga itadyo ti kayat na. Awan problema kanyak. Patya ka din na kami baybay anti Diyos. Basta saan tayong agsaksakit. Umdasan aragsak ko day tatang. Unay ka batan, Grace. Apay kasta ti naramid mo. Panaging bubukod ti kasta. Lari, inaramid ko lang ang tirumbang. Siyak tinagrigrigat kinitatang. Ipadoktor ko. Ikak iti kwarta niya. Igatangak iti sidaan na. Kan pinatarimaan ko ti balay na. Ado ti sakripisyo kinitatang. Iso arumbang lang nga ad-adumat ti tawidat kan kwa na. Apay ay pagtatak ko ng pailaday ta. Kat saan tamat nga agrigrigat iti biyag. Di ka lang nasyan mo tan iti kapsat mon. Agmay-may sa amang isaksakad kadag iti anak na. Lari, kabayatan ti panaglabas ti tawan. Ngumingi na ti daga. Mabalintan to nga ilako nung nguminan to. Ay, diyan ka mo kan ka. Agbalbalin ka nagamrod gapo iti dayta. Sa anak akontento iti panagbiag na. Ado pa'y ti kurang ta. Ado ti arapaap ko, akayat ko atong palan. Kan may sa, maawatan nak di kabsat ko. Iso nga awan problema ken kwa na. Ita, tanatayan ni tatang. Anyat planom iti daga at tinawid mo, Elma. Ilakom? Ni, saan Manang? May mayat kit di ano ilakom. Tapno adda pang rugyam nga agnegosyo. Ha? Ilakom, tasyak ti manggatang. Jak ila ko Manang. Tapakalaglagi pak iti dadakkel taday jay. Isa pasensya kan, no jak mapatganti kayat mo. Do
kasta, patuluyom ti agabroad ka anakan. Wen auntie, kat da kayo ti pangital ka kadagiti anak ko. Ala, di ka madanagan. Tayak baybay-an dagiti anak mo. Wen auntie, kat agyaman nak. Amok anadungo kayo kadagiti apo ko yo. Iso ada kayo tinapanunod ko pangital ka kadakwada. Tano ti kapsat ko. Adamot dagiti anak na apakakumikuman na. Kat pangalaam nga iti aramatem nga agabroad balasang kaw. Umutang nga ka, auntie. Manang Grace, pautangan nakman iti pag-abroad ko. Nasayaat mo, tanapanunod mo ti agabroad. Kasta, tapno saan akanayon ti panagrigrigat mo. Ngamno kayat mo, isaldam kitawid mo adaga kanya. Ha? Tano utang laang, awan may pautang ko. Ngam na salda, adda. Sige nga ron, manang. Si kalangaminan tamok nga sitga na pagpatulungan. O sige, nalawag ti saritaan ha. Isaldam ti dagam kanya. Wen manang, tatalaga kayat ko ti maka-abroad. Saldagatang dayjayan lakay. Kabsat mo. Nga maaramid mo ti mangluko kun kwa na? Mangloko ngay bagbagamit. Ay na, imbagakmat kan kwa na. Anayunak to je inted ko akwarta. Basta kukwa kon dayja daga. Sana balit, tama ka-abroadan iti mabiit ni Elma. Ni, umawag man ang dito a foreigner. Talaga di naksarsar dengan dito a tao ah. Umanawag. Sungbatak man laangan. Hello? Hello, Elma. How are you? Why don't you answer my chat to you? I miss your messages already. Sorry, but I'm busy. Oh, sorry. Elma, I will tell you something, okay? Huh? Oh, what is that, sir? I love you, and I want to marry you. Are you sure? I'm a solo parent, sir. I have 2 children. Oh, I love you, and I will love also your 2 children. I want to marry you. Please, love me too, Elma. Nangina mo na iti bagbagamalugan. Milyon ti presyo na. Agpraktikal ka kuma. Basta kayat ko dayja alugan, Larry. May mayat ngamin ti brand new. Ta sigurado nga awan sakit ti ulo. Pangalam nga rod iti gatang mo kat kurang ti kwartata. Ilakok ti daga atawid ko. Anya, gapulang iti lugan, ilakom ti daga tawid mo? Awan bibiyang mo iti daytoy. Tatawid ko dayjay. Basta gatangan ta dayjay alugan. Tapag sapulan tamat laang. Ibiyahe tanto dayjay avan. Ipamanehok iti sabali, Larry. Anya? Duan avan tilugan niyo, Grace. Nagpipintas avan. Wan, ta ipabiyahik, anti. May mayaten tikas na, takumita ti van alugan ni. Ngam ti dagangay, saan akumita? Wan ngam kabayatan ti panaglabas ti tawan. Ngumingina mo ti balor ti daga. May mayat tilugan ang negosyo, anti. Tainal daw akumita. No kasta, umay mo alaon na nagiti anak mo, Elma. Wen auntie, takasta ti kayat ti asawa. Ay nabalasan ko. Naimbaglakit din ta nakatumpong kay tinasimpot nga asawa. Wen auntie, nakasingsing pa ti nagbalin nga asawak. Nga uray taga sa balya pagilian. Ay, nakaragragsakak para kan kakaanakan. Inturong nakatitios itinapintas agasat. Wen auntie, saan na kami abinaybay auntie Diyos? Kat agyaman na kiti anos yung anang taripato kadagiti anak ko bayat ti kaawan ko. Awan anyaman na balasang ko. Ang talaga kaday nga agnaud kayon ijay abroad. Wen auntie, alaan da kami ti asawak. Kan may sa, awanin ti sanikwak ditoy.
Taginatangan ti kabsat ko ti kakaiso na atawid ko. Ay, sinaor na katikabsat mo iti dayjay. Ginatang na itinalaka. Ala, baybayan yun. Sayang lang tayo ko na matgaya man. Wen balasan ko. Ingatang na itilugan tinaglakwan na. Laring, di may sa avanta na disgrasya. Anya, apay ka no? Ay na, nalusbreak ka no. Kat natin nagtivan ni J. Rangkis. Ada ka di pasahero sa karga. Ada, kat ada amin ni hospital. Kapilitan nga ilakot at imay sa van. Tap na da pagpaagas ka dagiti pasaheros anang disgrasya. Bakit? Masapol at tumulong ta. Tadata ti operator ti lugan. Anya nga rod. Wanan day tamot laangan tinapda pamuspusan. Awan mabalinta, lari. Hello, Elma ading ko. Kumusta kayon nga? Kadagiti kakaanak ka. Kasamatan ti asawam. Kastoy nasaya at latamanang. Naragsak dagiti anak ko ditoy. Tanasimpot ti asawa kadakwada. Nagpintasan ti biyagyo nga agin. Damag ko abak ng kanugayam tinakiasawaam dita abroad. Ading, pakawanan nak no nagbalinak nga agum kan kay ti kalabas. Ay na, awan kanyak na ijayan manang. Lipata mon. Makonkonsensya ak ngamin ading ko. Tunggal malagip ko tinararamid ko. Kan makarkar maak siguro ading ko. Ni, tapag ko naamat ngay manang. Awanan di inagumak adaga. Inla ko kon. Ingatang ko itilugan apang negosyo mi ko. Ngamawan nagmamayan na. Ha? Kat nailumluma kon iti utang dito'y Pinas ading ko. Sige, tapawitan kay ti kwarta manang. Manuti ka sa kulam. Ha? Nakababain man ading ko. Hindi ka babain. Ibagam naman nuti ka sa pulam, tapawitan ka manang. Agyaman na ka talaga ading ko. Kat ulit, pakawanan na ko ma. Biyag. Di tao. Naimbag nga oras yun, Auntie Marie. Uweng kaanakan, si Kamat Gayam. Ni, adamat ka duam. Ay, wen Auntie, ni Hil, nobyo. Naimbag nga orasyo, auntie. Si ka, adagayam man nobyo. Nabayagan nga da nagkinaawatan mi, Auntie. Kastaya. Ala, sumrag kayo kaanakan. Agyaman kami, Auntie. No kasta, umayuyawis ti kasaryo kaanakan. Wen Auntie. Sige, tatumulong akto para iti magastos kaanakan. Oray saanan, auntie. Nakababayin man. Sana bale. Tadan aramatan mi para iti dayta. Ay na, napatagtoy kaanak kakanyak, Hil. Iso akayat ko matitumulong. Iso apang nga asiyo, tadiyo paayan ti jaya katulong kada kayo. Mangtedak iti cash. Tainayon nyo iti gastusan nyo. Agyaman kami nga rod, Auntie. Agyaman kami, auntie. Awan anyaman na. Nataarto'y nobyom kaanakan. Saan mo't, auntie? Hambal ka matlaunay. Mabiit lang ha. Agpaluto ak iti taraon, tadito'y kayon amangan. At tinayon ti inted ko akwartayo kaanakan. Ala, timulong kayo lang arudan iti nagastos iti kalkal pa sa kasarmi. Mangtad kayo manan. Siyempre, kasta ti kinapatagyo kanya kaanakan. Imbilang kayon kaspudpud no nga anak ko. Anyat serbik nga antim no saan kayo atulungan. Nakababay na talagan kada kayo, Auntie Marie. Di kayo managbabain kanyak. Basta kayat kayo atulungan. Ket no adda ka sa pulan nyo, di kay kumaagbabain nga umasidag kanyak, ta nakasagana ak at tumulong kada kayo.
Taman pa'y akon di tulong dayjay nga ante manakaw. Kaslanta kayat yung asawan iti kasta na ibagayo, ananang. Mas daawak lang amin, anak ko. Manipod pa'y idi si bibiyag day di amam akabsat ni antim. Kasla no pansin kada kami iti. Itala nga umas asidag kada kayo. Nanang, Kat no kanayon na kami apabainan iti. No tayo umasidag kami kankwa na ngagdawat iti tulong. kat nagbalbaliw siguro na, nanang. Tabo makatmutan. Ay, sa bagay matkit di Sapay la kumangarod takas tangag paiso. Nabayag sa mutan abalo day jeng antim, uweng balasang kao. Ay, wen tata. Kasla, itala makitak day jeng antim, Nabayag namin ija abroad, tata. Nabayag asaan na nagaw-awid. Nisumulagaya ma. Agsublipay nga tayo abroad. Saan ka nun, tata? Adun dagiti negosyo na ija sentro. Kasta aya. Apay, tata. Krasyo ka din ni antik. Diyak ilibat. Kursonada ngarod ngarmen. Ay, mabainak. Nagpintas nga min nga ore adan idad na. Bayan nyo. Tainton umay manan diti balay. Payaban kay to, tayamam mo kayo kankwana. Ay, sige man. Ay, agyaman balasa ka. Ne, Auntie Marie, da kayo magkayam. Sumra kayo Agyaman na, Kweng. Umay kayo idagasan iti sidaan nyo. Wano, sidaan tayo kunak manlangan. O, atoy, agdudo mga ikan kan karne. Ha? Ala, naggastos kayo pailaang. Nakababainan na talaga. Ay na, pagbainam ko makat ang tinak nga rod. Kasla anak kayo matan. Agyaman nga rod, Auntie. Makaamukan nga agluto. Tamaki panganak dito yan. Sa akto agawid ka anakan. O sige, Auntie. Mabitla nga rod, tagluto Ay na, ipagmari. Naimbag man ta nakapasyar ka manan. Di ka nang lukat kadagiti pwestom ijay sentro. At dadagiti tauhak amang bambantay kadagiti pwestok manang. Kasta aya. Nasaya at takanayon ka makalagip nga umay sumarong karmare. Takailiw kayo mat akabanding. Nang runa dagiti agasawa aweng kanhil. Ayun, ada ka din trabaho ni Hil amanugang yumanang. Ay, awan pa'y nga rod ipag. Ngamsapay ko maata makasapulan iti mabiit. Tapno adda pangalaan da iti kwartada. Sapay masikugan di ka anakam. Saan mi kumapay ida pagkasaran iti. Ngam masikugmat ngaminan di anak ko. Ado ti mabalin ko apangisarkan kinihil no kayat na manang. Ay kasaritam tuman nga rod ipag. Sige manang, no saan lakit di an napili iti trabaho, ado ti mabalin ko apangisarkan kan kuana. Anya ka nunging at trabaho ti pangisarkan ni Auntie Marie kan kalakay. Family driver ka, no? Anya? Asino nga iti imanehwam? Di na pa'y matimbagan o asino. Agdardaras ngamin itay apim manaw. Iso ajak na palutput na imbag. Nakunana, nga umawag tumanan. Alakat nasaya at nga rod da pangisarkan na kan ka. Ano sampay lang ang lakay. Naimbag tulan no makapas ngayak. Tulungan kan tong agtrabaho. Taninanang tunti mga awir iti ipas ngay ko nga anak ta. Sanan. Siyaklatan tek trabaho. Ipamaysam kid iti mga sikaso iti ipas ngay muntong anak ta. Di nakpakadanagan. No kasta, sikati manihwak, Auntie? Wan, Hil. Apay, di mo kayat? Saan man, Auntie? Kayat ko. Ano sanak nga imanehuan? Tanayunak to ad agos ti saldom, kalpasan ti sumagmamano abulan. Agyaman na, Auntie. Katno kasapulan nyo ti kwarta, ibagam tamang tedak. Amangan no kasapulan nyo ti kwarta, iti umadanin a panagpas nga iti asawam. Adamot kid di basit ang nakadulin nga aramatan minto, Auntie. Kurang ano basit? May mayat tay sobra tapno di kay tumabitin. Sige, oray siyak to ti sagot iti panagpas nga ni bakit mo. Siyak ti agbayad iti bil na iti ospital. Nimit gayam, Auntie Marie, ti manihwak, bakit? Anya? Kunaklakid din no sa bali a pamilya.
Ay ka nasayhatan no kasta. Tani anti mismo timang tangdan kan ka. Una, kontento ak itimbaga ng sweldo. Ken nayunan na kano adagos ti sweldo. Anya? Nasingpat ni Auntie Marie. Manmano ti amo akas kan kuha na. Naparabor, bakit? Umayak man, kaanakan. Ni, nakayumot kaya man ti. Sumrak kayo Agyaman ha. Ay na, nasayatay may kayo anti. Adda ngamin kayat na ti makiamam mo kada kayo. Anya? Asino day tangay, kaanakan? Mamuan yun to no madamdaman ti. Payabak Tako na ano sumarungkar kayo. Payabak ka no. Kayat na kayo ang mama mo. Ay katwan na. Paayabam, tagam-am mo kami. Naimbag nga oras mo, madam. Di nakawagan iti madam. Tananumuak na ang kabsat. Siya gayam ni Ernesto. Siyakmat ni Marie kabsat. Nice meeting you. Kastamat, Marie. Maragsa ka na kamakamamukan ka. Sapay la kuma, tada ito yung ti pangrugyan, ti panagsiningid ta, Marie. Ay kat, nagasat ni Tata Ernesto No kayatan ni Auntie Marie, bakit? Nagasat dadwa. Tagpadadaan nagagat. Sa bagay matkid di Ay, bumak nang dantulakid di. Tagpadadaan nagagad. Agpadadaan na diskarte ti biyag. Wana, iso asapay ko matakayatan niya Auntie Marie ni Tata Ernesto. Tapno makapagkasardamutan lakay. Barang sa bagay, dakkel ti posibilidad na ang magustuhan ni Auntie Marie ni Tata Ernesto. Tanasingpet, ken aday tsura na. Wana, iso nga orayan talatan at isumaro no ang mapasama. Ha? Agpaiso tata? Inaklon na kayo ni Auntie? Wen palasang ko. Wow, congrats nga rod Kat agkasar kayo nga rodin tata. Wen ko mga rod, ngam di na paimet kayat. Ala, mapmapanan titawan. Kaanon to pay ngay? Urayak no kaano nga umanugot ni Antem. Narigat mo't no pilitek, no di na pay kayat. Ay, apay pa lang itantan na. Sayang tal daw. Kastaban nga rod timbagakan ko na, ngam agkad-kad mat. Jak mo't kayat apilitan. Tama ka no, ibabawi na ti panangaklon na kanyak. Ay, nalakaya, ti may break. Anya? Awan pa inihil, anak ko. Awan pa'y matnanang. Ag-overtime ka no. Manan. Kanayon mo tan ti panag-overtime na. Ay, kasano, ado tilakad ni Auntie Marie. Iso pasaray marabyanda nga agawid ka ni Hil. Anya, sa bagay, bayadan namat siguro ti overtime di asawa man niya. Wana nanang. Sob-sobra pa nga rin tititad na asweldo ni Hil. Anya, Saan ka di ngay mimay ni Antim dito'y balayo, balasang ko? Saan matata? Man-mano ngamin ngag-text kanyak. Anya? Ay, mapan kayo laangan iji balayda. Ingkay sarungkaran. Namin ano ngay bagak tayo takan ko na. Agam ko na asan ang matatao iji balayda. Anya? Manipod inaklunag. Saan kami pa'y nag-date apulos? Namin ano ngay bagak ngagkita kami, ngam busy ka no? Ay, sa bagay, talaga ama kumikumda. Pati siya asawak. Kanayon ti pa nag-overtime nan. Marabrabyanda ka nung agaw-awid ka ni Auntie. Urayak latan no kaano amawayaan. Taisunto ti pa nag-date mi. Lakay, apay akas lang ang nagtipang panunutan. Apay, ada ka di problema? Awan, uwing, awan. Manon nga aldaw akasta ka. Tunggal agriing kay tagsapa, kansak bay maturog ka. Nakaunong nagtipang panunutan. Kwa, banog ko lang siguro dahito Lakay, kaya't katulungan ang trabaho ngam di mo matkayat. Saanan? Kabalan kayo abiyagan. Kan, uwan kayo. Awatam dahito Ni, nagsweldo ka manan? Kasusweldo mlay din na panalawas Sweldo ko manan
Nagadun ngay. Wen, tananayunan ti sweldo. Ala, awatan mo. Gataangan to amin akasapulan tayo dito balay. Apay akasla ka na yun ang manayunan ti sweldom. Diyakan mo bakit? Kasaritak tuman ni auntie. Damagag man. Sana, ang mga no sa balit ipagawatan na, iti panagdamag mo kan kuana. Kanuan gayam. Apay adi mo tanong mo umay ni auntie dito'y balay. Ado, ti pakakumikuman na. Anya? Ala, may ka. Agar mo sartakit din. Agyaman na tapinat gantikid daw ko apa nagsarak ta mare. Juan, tada na patag nga bagakan ka, Ernesto. Anya day ta. Sorry. Ngamlipatin na kon, Ernesto. Apay akas tamat ng tibagbagam. Lipatin na kon, tadan sa bali nga iayata. Apay ngay. Anya tinagbasulat ka. Di kag sangit. Panawan ka dito yun nok sangit. Basta aglinipat nan. Ulita. Sorry. Okay. Sige. Bye, friend. Sino dyan mawakan ka, anak ko? Jagayem ko nanang. Rumwarak ta papanan mi. Papanan nyo nga'y. Basta papanan mi. Iso pakibantay yu pa'y laang taapu ko yun, nanang. Oh, aday ta. Makitam ti asawam. Kanti ubing nga antim. Agsinsinubod na. Kabayatan ti pananganda di ti restaurant. Dagiti awanan bain. Ops, relax ka lang. Di ka unay, friend. Di mo mabalintagi skandalo dito. Itakababain. Nagturad damatan. Di dala nagamakan nga ang mga no na makakita kadakwada. Awanan day di bain. Traidor dang agpadpada. Ay, tay tulagan ta. Relax ka lang. Urayam ang makaawit ti asawam. Samon to kasarita. Saan na dito eh? Pangasim. Pasensya ka na. Tanaladawa ka nagkakita ka. Apa yan? Traidor kayo itiikit ko. Awan babay nyo iti kastang aramidan nyo. Uweng, anyan day tanga Di ipagbasa. ka nagintindihan mo. At dayta dagiti kawas mo. Alam amin dagitan kat pumanaw ka na. Agsinatan, tapno na waya kayo nga agdanakan ni Auntie Marie. Uweng, agpalawagak. Denggan na ko ma. Sorry no nagilimudakan ka. Ngam sinulisog na klang ni Antim Amari. Mabuti nga ang mapukawan iti trabaho. Iso at tinungpal ko amin na kayat na. Narukop kahil. Napatpatag ti kwarta kan kangam ti pamilyam. Di mo man la pinanunot ti mabalin nga ibo nga dayto nga raramidam. Nagtalagak kan ka. Isadyak pulos ni namnama maramid mo ti mangluko kanyak. Nagsakit tinamok Pakawanan na ko ma. Ikan na kumapay ti may sagundaway. Pangasim. Uy, anak ko. Imawag di kasinsinyo. Nadisgrasya ka no tilukan ni Antim. Kat natay ka noon. Anya. Ay na. Una yan, tanatayan at ikay man lang nakapagsarita ba't ngayon mo na. Nana. Ala, punasa mo ti sakit tinakam mo itiikit mo anak ko. Tas ikaamot laang ti barigatan no agimula ka itigura. Naitabo na niyan ti Mari, Weng. Aging ka kadiita, kat di na pala mapakawan. Nagbasulakan ka. Pakawanin nak no nagbalina ka na rukop. No nagpasulisog ka. Sapay kumatay ka nak iti gundaway kung agbalbaliw. Iba't pateng kayo iti anak taweng. Napatid kamat kada kami. Iso asike. Mapakawan ka. Kat sapay la kumatasaan ng maulit ni napasama. Santo na pulos. Agyaman ak. Ikarik. Sulnitak dagiti nagkurangak. Pagbabawyak iti kastaw na iti basol na aramid ko kan ka. Ay ayatan ka, Weng. Ay ayatan ka mat.
Iso ang mapakawan ka. Basta ikarim adimon ulitan tinaramin mo. Ikarik, saan na pulos?